Athi uKhuzani Nkosikhona Mpungose idlamlenze eyinsizweni idlamlenze naseyintombeni unogwaja kagesi. Yabona-ke la bafowethu, yabona-ke manje kunzima kakhulu. Umbuzo-ke enginawo, kanti imuphi lo Khuzani okuthiwa uphuphile ugeja ingoma, lokhu agcina ngejele, akaziwa ndawo, asazi abantu bayikhulumela. Sanibona sanibingelela Indifasi TV le lasibheka udaba lukaKhuzani nomsebenzi wakhe kuze kufika manje nengoma yakhe esanda kuhlanganisa imiliyoni umama womntanakho. La iphosti-ke le ethi congratulations Khuzani, umama womntanakho is rich 1 million views on YouTube. Nabo ubufakazi, uma ungaya khona ku-YouTube uzoyithola iy'nombolo, amanamba ame kanje. Bangacabanga abantu ukuthi uma kuthiwa into isiyenzakalile bese kuthiwa ayikho. Yibo ubufakazi lobu. Iyaqhubeka iyabala ingoma iya phezulu. Bayiphushile-ke abantu-ke kula maviki adlulile, 2 weeks 3 weeks, hhayi bayiphushe kakhulu yaze yafika la. Asazi-ke nokho ukuthi kuyozala nkomola. La izingoma zikaKhuzani lezi ezinamamiliyoni kule album le okwakuthiwa uyigejile, okwakuthiwa useyehluleka, okwakuthiwa abayiboni yenza kahle. Koda-ke iyabonakala inamamiliyoni amangaki? Awu-6. 6 wonke amamiliyoni. Onamamiliyoni amaningi ubani? uMenzi ayi-8. Cabanga ukuthi ayi-8 akaMenzi. Kulandela bani? uKhuzani. uKhuzani iy'ngoma zakhe ziwu-19 sezizonke. Abanye bano-13, abanye bano-14. Baney'ngoma ey'ncane, bayakwazi ukuzimeneja. uKhuzani ziningi, umuntu udlala le, umuntu adlale le, ama-views ahlakazeka, acaneke, ayele nale. Kodwa uKhuzani still ukwazile ukuthi afike la, ukuthi ingoma yakhe ishaye imiliyoni. Zibuzeke ukuthi yena okukhulunywa abantu, bekutshela abantu ukuthi Khuzani kanjani, basuke bekususela kuphi, basuke bekuthathaphi. Lokho iy'mfuno, izifiso abanazo ukuthi zenzeke uKhuzani. Into ade bezitshela ukuthi izokwenzeka ukuthi uKhuzani emhlambeni uku-stream-a kwakhe kuzo-struggle-isha njenga-last year ngesikhathi i-album yakhe ingafuni ukukhuphuka ngendlela. Siyazi ukuthi ubani owayimoshayo, siyazi ukuthi ubani owayelokhu eyibelesela leyo album leyo, eyikhuluma eyigxibha usuku nosuku. Siyazi ukuthi obani ababehlele ukumdelela uKhuzani, bembiza ngey'nhlamba, asebeshintshile labo bantu labo, asebekhuluma kahle bethi basiza abantu. Kodwa siyazi ukuthi umsebenzi wabo, asazi noma beqashiwe noma cha, kodwa siyazi ukuthi babehlele ukusa ini? Umsebenzi kaKhuzani. Kodwa-ke siyabonga ukuthi uKhuzani, abalandeli, abathandi bomculo, nabo bonke nje abantu jikelele abawulalelayo umculo kaKhuzani online basebenza kanzima. Okay, asiphumeni-ke lapho size kwiKhuzani Gig Guide. Ime kanje, ngeyi-20 July kuzobe kuyini? iDundee July Bakersfield Sport, lapho-ke kuzobe kudlalwa khona. Ngeyi-26 Cape Town, i-anniversary ye-EFF eKhayelitsha Rugby Stadium izobe ibulala khona, izobe ikhona idlamlenze. Ngeyi-9 August eKhathomena, i-grand opening kuzobe Thingolicious Lounge, lapho izobe ikhala kakhulu kusetshenzwa. August 16 eNewcastle, Indumezulu kaMaskandi Festival, yeah, izobe ikhona lapho eNewcastle Farmers Hall. Ngazo iyi-17 futhi August eMabhozeni, ingoma kazwelonke, imiklomelo yamagoso, kuzobe kumnandi kuhle kudelile. Phinde ngeyi-30 futhi ze-August eDurban, impucuzeko Maskandi Festival, People's Park, ilapho abantu bekhombisa khona amakhono abakwazi uwabone, begqoke abantu be-creative, abanye bedlala umaskandi onenkosi phakathi, abanye bemayima, abanye bezoyiveza. Kube kumnandi bafowethu. Le impucuzeko yesi-12 yakwaMaskandi. Kuthi ngeyi-25 kuya kwiyi-27 zikaJulayi, nami angazi ngithi le nto ngiyifunda kanjani. Ngeyi-25 kuya kwiyi-27 zikaJulayi KwaNongoma, ubuhle be-Afrika, Royal Palace. Kube kuhle kudelile-ke lapho. Lo event iyothatha 3 days. Bese kuthi ngeyi-3 zika-August i-Vereeniging Aqua Lounge yobe yodlala khona uKhuzani. Ngeyi-9 futhi zika-August eNelspruit Women's Month
celebration eMbombela Stadium kuyobe kuphithizela-ke abomama eMbokodo. Ebese kuthi ngayo futhi u-Agasti 16 eJude UKZN. Khumbula wethu ingoma nalapho futhi zobe khona. Bese kuthi nge-August between 26th to 30th Durban ICC. The music imbizo eDurban e-ICC. Yizo iy'ndawo lezi azobe eseyikhonfirmiwe uKhuzani azobe kuzo. Abantu-ke bewabeke-ke ama-date bewaseve somewhere. Abanamathikithi abazoplena ukuhamba yizo zonke-ke iy'ndawo lezi uKhuzani azobe ehambele kuzo eyodlala-ke. Ezinye iy'ndawo zisazo-confirm-a-ke abantu-ke bengadikibali they are ama-confirmed gig. Abantu sebebhadela ama-deposit izinto ey'njengalezo nje. Uma ubona kanje kukhona i-payment esuke isikhona, suke sekukhonfemile ukuthi uzoba khona. Amanye ama-gig mawukuthi akude kakhulu ayakhanselwa-ke, kuvezwe la ane-show ukuthi umuntu uzofika kuwona. Right-ke akunandaba. Abantu-ke abaqhubeke beyo-stream-a lapha music online. Ingoma kaMama Mntanakho isishaya imiliyoni. Hopeful nalapho ku-Spotify yogcina ifikile kulo imiliyoni seziwu-6 lapha ney'ngoma ezinawo amamiliyoni zonke. Umsebenzi omuhle kakhulu lo owenzakalayo online. Abantu beqhubeke nje bemsapothe ngazo zonke iy'khathi uKhuzani. Asazi-ke iy'fiso zabathakathi zey'ngane zabathakathi ayikeze ukwenzeka. uKhuzani lokho esebenzile, the more bemkhomperisha, the more bekhuluma ngaye belokhu befaka iy'namba benza imicikilisho befaka ama-arrow laphana. Akusebenzi. Kunalokho abantu bavuka baba namandla kakhulu kunakuqala bayamsapotha-ke uKhuzani-ke. Sibonge kakhulu-ke sesiyodibana ngokuzayo-ke sesizokhuluma ngawo-ke umsebenzi weDlamlenze. Nithakahle, ngiyabonga.